आज चाहिँ हामी संसद भवन जाँदैछौँ फिनल्यान्डको। बाहिरतिर पनि घुम्दै कस्तो रहेछ ठाउँहरू हेर्दै अब हामी चाहिँ संसद भवनतिर जाँदैछौँ। फिनल्यान्डको ल संसद भवन हो है यो। संसद भवनको अगाडिपट्टि देखिने दृश्यहरू हो यो। हामी चाहिँ आज स्कुलबाट घुम्दैछौँ। यो चाहिँ गीत गाउनेहरू सिक्ने रहेछ। Sitten on tietyt koulut. गीत गाउन सिकिरहेछन्। Kyllä. Ja Sibelius Akatemia on yksi niistä. Niin tosi paljon eri mahdollista. हामी चाहिँ आइयो फाइनल्ली। हामी अब माथि जाँदैछौँ। अब चाहिँ यहाँबाट हामी चाहिँ भित्र छिर्ने रहेछ। ल हामी चाहिँ अब भित्र छिर्यौँ। यहाँबाट भित्र छिर्दै जान्छौँ हामी। यहाँ चाहिँ हामी अब माथि जाँदैछौँ गृहस्थहरू हेर्नलाई। Stadion. Kaikki siellä vierekkäin kertoo Suomen historiasta. Kivasti kirjasto oli siirrytään tänne juhlasaliin. Juhlasalin. Meidän nykyinen presidentti vielä muutaman kuukauden, Sauli Niinistö. Hänkin on kaikista korkein virkamies Suomessa. Mutta sitten seuraava on puhemies, sitten tulee pääministeri. यो चाहिँ लिफ्ट विथ एसी Taloustöitä, heinätöitä, pellolla. Joo, pöydä. Ai se pyörä? Joo. Kaikki on tarkkaa. Ja ennen arkkitehdit oli hyvin tarkkaa. यो ओडी गृहस्थहरू चाहिँ नेताहरू बैठक गर्ने ठाउँमा चाहिँ जाँदैछौँ हेर्नलाई। यस्तो रहेछ यो फिनल्यान्डमा चाहिँ संसद भवन। tosi hyvä. Ja tekstiksi, mutta sitten välillä he tykkää huudella jotain eikä pistä mikrofonia päälle, niin ne pitää käsin sitten ne välihuudot kirjoittaa. Mutta niillisiä huutoja, ne on aika kohteliaita. Täällä, jos sä tulet tänne lehterille, täällä voi tulla yleisöä seuraamaan tiistaisin, keskiviikkoisen, torstaisin ja perjantaisin. Täällä pitää olla ihan hiljaa. Ei saa osallistua salin keskusteluun.